Benze okuhlula abaningi uGengcobo insizwa edume kakhulu ke ngokuba umhleli womcimbi ke lapha ke umbuso wamaciko evuma uShuni ke waseHulisi ke lapha ke kwezikaMthandeni Gqome lisho mfoko amanqala ke lapha ke wathi ke abangakawuvumi ke bayoze ke bawuvume ke lapha ke wathi ke bayovuma shuthi ke next year ke lapha ke lento ke yenziwa uGengcobo ke lapha ke abantu abaningi abawuvalanga umlomo ke ngayo ke njengoba ke ikwazile ke lapha ke ukuthi ke aposte ke ulimit ke nento kwazi ke ahambasana nayo ke lapha ke aphinda post uSminoff ke kanjalo ke nentombazana ehambisana nayo ke lapha ke musukuba ke umthandeni ke nolwa kuphinde kuzoba umthandeni noma who uGengcobo ubengokala ke kubantu ke abahlonishwa kakhulu ke bahleli bemicimbi abaziwayo ke ekutheni ke avume lo Shuni ukuthi cha ufikile ngempela ke lo Shuni ke waze washo cha ongakawuvuma usaze uvuma lento ke yenza ukuthi ke abantu abaningi bayinotice kakhulu lenkulumo kaGengcobo ke lapha ke kulandela kamuva ke ukuthi ke noSminoff naye uwenzile lo Shuni ke wamsebenzela ke lapha ke ehambisana nentokwazi ke uzinxumalo ke lapha ke nakho ke njengamanje ke kuzolandela yena ke uLimit ke umfoka nala ke lapha ke ehambisana ke nenkosazana nedotha ke lapha ke okuyintokazi futhi naye edume kakhulu ke la endimeni ke yezomculo noma ingaculi maskani naye ke idumile kakhulu ke futhi kuyabonakala ke ukuthi ke iyatrenda kakhulu ke le ndaba kaLimit umfoka nala siyazi ukuthi umthandeni ke waqala lento ke weza ke noma who waphinda wasebenzisana nawo nomcebo zikode ke lapha ke okungabantu asabambisane nabo ke kuona ke lo mculo ke shalo Shuni ke weza seHulisi ke lapha ke asazi bafethu mokonje kodwa ke uMapholoba seshile ukuthi lo Shuni ufikile endimeni kaMaskandi thina ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo ke sifuna nje kuze uvo lwakho ke siphinde ke sihlangana ke kwezinye